Yes. Na yebedi amane it's a memo now was maybe some be free on some be say chire that was what bom and then see 20 saying okay and you there tija kwaba ya me there na baby free abasobo na me wode man wo abna anya abasobo no kwa achade en so ka ho mama na 106.3 So tell me, mommy, who said, other party, I am going to seek up because I am a so in a sanity. You want to go with the man, you want to go with the man, we don't. So much, I'm not new and come out. So I say, say, you me that say, oh, bear me a hair, bear me a hair. Say me that so ba no pa bia ya bonyo say no champs abena anwum we me dedicated the amount na ema me honhom me susum ne mra so atia say mo ya de e ata bonyo abna mo ni adwuma so wa ya de Adom hwe na na brekum hene ayiye na me hu adwuso hema aba hema ya santo na okuratuo awo sanim nam say yes abna poku me hu abna poku a wo ma mi nu abna poku a wo ma yes sanimu sa ne gidi ne ade kwaya ni mu oh nyame adom abadwuma medasi wa ba so a me ni ho as mama sumba dwume enti bia mesa akobio ko eva hwana mo akodo obi ama anko ba bia utina mo agosi next year November say ya answer enti sija kwaba medasi ye bebo adwuma enti nyame adma memenda na ye ofan constituencies no MPP ye kwaba to nti no ebi mu kasa ebi mu tedi ombeye ti ye hwe omukagum nyambo abemenda de agorane fam we dey ground agorane fam CJ enye easy na CJ nkomo awudie no pe na samba ko bi won ma me pese meka okay NDC amanyoko na omo opposition hwese omo besi MPP kwan no mutumi break 8 no e wo so omunya botre na omutie the former president no eni ne policy odi abase 24-hour economy no CJ omunya botre no mutie papa ni yie na papa no entro mo babia odi fa no mo kɔ dwumadi ahodo ase no mo kɔ kiremu a mo kɔ radio so mo kiremu a because do mo ye no ase ye de ball ato park so na obi ebo we boko benku we boko difa ase ni direction CJ it is appearing say the police na the former president there to January ase agini grounds a emu odru de ma wo no it is appearing say it has no direction into obi akogina babia na waka obi ejina babia no aka to tell us say ye wo obema farming kuadwuma obema kuadwuma abe 24 CJ ye think ha crop there areas are street light e bi ni ho we have villages are omu need light crop okro ni 25 economy ho no tractors bi o ha kania wo ho and kuafo ye adwuma nyina na de heavy machines ye adwuma na mbepla tractors ne be adwuma na oh nti no omunya botere de so relax asa afoforo omo se de beto abonte na apeja sa nti no asa bo omobo but o man hwe ya police na panyine dia ba na komo betumia ati ase yie a communicate no communication na besa ba ba ye bonye tia o mo ade o mo ye no enti omunya botere get him sit there areas I to say 24 economy e ka se nye ba bia na betua ne 24 economy enti no omunya botere se de me de meka hon because o tie de na say it's appearing say na the mempini kan no e was say NDC for no kwan bia so no e was so defended kwan bia so no e was so defended
ye kua fo ahe o man kasa yo mbodwo kua adwuma no na e wo machines a ye de pla o mo sa asema anajo atama so ato ne kwa afa touchlight na onam so okodo how enti no omunya botre sije mo yenko ai ma menko da obokrata ne so na ye fa emusema na sije wonim se ne Jamestown adwuma ye ma me wate ene ye Honorable Dr. Brian Echampong, a betifi member of parliament, and one was on a yeswafwa was share a enuane any create so, and now your Honorable Brian Echampong now woda. It's honorable happy birthday to you at in yami on slow now on your kesie on ton quanum, wakuma so dear when you saw the unina, the more my Ghana, the more busia, Edmako mine, or bad the master is so the no emrem. Now say the wouldn't say and necrumpo to top it on or a juma obo, and we create Mamubagan has said no, or Cote d'Ivoire, Cote d'Ivoire Ghana Cocoa Initiative no, they say you're a Brian Champon, and a yet chairman. Edema sa initiative na Ghana Cote d'Ivoire 2018 mu and omode sa initiative we by na eboa ye kokko adwuma no na ye Brian Champon na omayi no eso no enkwada no ese dwamtena ni ntie ho asem wo the Republic Press anim ha say ya ye fa so ne ya reshi honorable mboni adwuma congratulations and happy birthday so and ye di emma nti honorable sunum dada when e kwa agenda ti me amenu abema kwakudu mass na me aso ahwene na ye wish you happy birthday no nyame onse sauda bibia do sabeka bia no o ma no enye hira na CJ Republican nim ha ya na message na wa hu face sededa ha yi CJ wo hu de mi hunu ide se so mo kyese yera baumia why yes papa na nyina ne say wo say yera jo say wo first deputy speaker of parliament ade kan be ka say party na sigina yes the running mate Franka Tunia be de akire na Dr. Baumia bebo ni dina so fra santimantemu na eno na edi na epiepie fra santimantemu no nya dinketoa se de dada obokrata enim na mekan a 1 2 3 4 5 6 edin ahoro nsia ena pie fra santimantemu a se na wose yera Dr. Mamudu Baumia oye mu baako di odi kan ya enye wo bia bone samane chest papa de ye wono na ekọ wono na sefata no wono na odi eye adwumade a wabo ewo enwumasua so ye hono enye adwumade a ogusoa ebo ewo asoye ehwe ye nyina mahoden sebo so na nya de ketwa obeka krompa bra papa free eye enwumasua so ye hono no ye maame mu school feeding fo ni ade beka se ebra na Dr. Matopoku prempe wo education ministry wono no mo mreka sa o no mo nso mo sika ho na kyese etoato so saa na kita odi so koso enti wo hwe adwuma wo ye wo saa so ye hono na chi krompo no na ebi mu bo na baso no ene adwuma wo ye waso ye hwe nyina mahoden sebo so no dodo na ekase ade we die diabeda hoyi no ne naso flat nti Dr. Matopoku prempedin edikan ewo yeda obokrata yi anim ha sey a woda hanom eno ati so Dr. ya wo sey adutwum papa yi wo kwabosompem constituency honom a adwuma papa yi abo wo honom nya de keto no so no aso ye hwe nwumasua wo senso na da no sey ni mfoni so da hanom na yera onabo sey chemesa bonsusu eda ha sey na ma me frema opare wono so mfodi da ha into obaba ko oda mema kantinka numu ntem ma me nso nkrofo tepo so ba media batampa ya ne nufu su chese amansan nyina wono anansha ovefra santimantemu abe Franka Tuni abedi akire dia ma MPP na yera jo se ususu fodi da ha na baako a besa na wotwe miensa ne kakra ne ni di so na mu pa Dr. John Kuma won so din na mu dendenden nti empanyifo nsien na sesei wo mu nyina fra santimantemu hwan na abanya ne babeda ne so eso be running mate brani dura ebedi mu komo ediama ho nti eno so ho asem wo the Republic Press anima say ya yaboso ediama mama ko daily guide mu na wo hye ahase ya daily guide amane enso wode ba ye Brian Champon ne wono na ekoche Cote d'Ivoire Ghana Cocoa Initiative no ho asem eda ha omampani akufuado ede kokobo na ema endi semanyoku no na omampani dada John Dramani Mahama eso mu susuye ne de omo hye ese abato ye bekwa so 2024 na Ghana for de omkokro muteko yi kandifo no basabaso ye besi tututu obeba ene tokwa besi no omampani akufo ade se o hye Ghana for bo
ama wamo resemu sanya dia bibia besi wo Ghana ha na so do te so se mampani no ensi da nti obi ada wona obi ato na adwimu eda no so se pie ne kwoto waba se de wo ye no dada no wi akope oba bitina na chensa bato no moboye no moboso no ebeba na esemu onyina no odi tudwa ebra na moderator Edema Presbyterian Church of Ghana Right Reverend Professor Joseph Obriyeboa Mante opaniyi wodi na dwuma nyina to honom na office no no mampani de nsemu atudwa nti wode kwakọbọ na ema so obi a wadwe say wo ploti chase basabasa besi 2024 no enya de ebeso mampani akufuado ensem no kan no It's my earnest hope that the machetes and weapons brandished last week at the residence of the NDC's presidential candidate, the former President John Mahama, are not signs of things to come in the run-up to the 2024 elections. If it is, I can assure them that they will find no success with them. I want to state for the record that under my watch, no person or group of persons, no matter their political coloration, will destabilize our country nor destroy the peace that all of us are enjoying. It will not happen. Jim FM. And now what's say no or say it will not happen. NC Nigeria ni beka say mbano nya de besida nti mo ama twenkrante na wo hye daily guide ha say ya awura na wode ne to ha no wo se green army we kotokuro pa na ekita sano ya no shita ate so de abode boda obi bisa senti no sento kwasa si pa arayo de ha ya wo kita krante da na kukuso yi ne nan ne se na wayefa odi betumi ka adwane ohun ade a yenye ready for no ma ye frefre Amos Bless Amose Greater Accra Regional Youth Organizer for the NDC. Okay. Baba Humano so amene no enkasa. Amos o temenka. I want what a penny response or dear man saying on social media, NDC,